Francozi srebrni pred 2 letoma so si prvič nadeli zlate kolajne. V središču pozornosti je bil zvezdnik lige NBA Tony Parker, najboljši igralec prvenstva je na pokal čakal kar 13 let, takrat so Francozi osvojili mladinski naslov. We promised to each other that we're going to win the first one ever at the senior level. And then Pau Gasol arrived with Spain. And so then it was a long journey. I told everybody last night, I went to everybody's room, I was like, there's no way we're losing tomorrow. Velikega junaka Eurobasketa imamo tudi Slovenci. Goran Dragić je bil izbran v najboljšo peterko. Brez soigralcev to ne bi bilo mogoče. Res živeli smo od prvega do zadnjega dne kot družina, tako da mislim, da si to celotna Slovenija zasluži, podpirali so nas na vsakem koraku. Sanje več tisoč litovskih navijačev, ki so pred tekmo v ritmih Bigfoot mame rajali pred Stožansko dvorano, so se razblinile. Z nasmeškom so Ljubljano zapuščali maloštevilni francoski navijači. Number one, baby, number one.